Sanibonani nonke bathanda bohlelo la Dr. Mnguni TV umela kwendabuko ngibuyile bafowethu ngibuyile ngeinkani namhlanje ngizokwakha umuzi namhlanje ngizokwakha ikhaya ngalomuthi wami okuthiwa ingwababane umuthi kojule kakhulu lo ukuthi igwababa uma lihleli esidlekeni salo bese qhamuka umuntu afike athathe ingane zalo azibophe ngosinga kanje liyahamba igwababa liyofuna impande okuthiwa ingwababane lempande libuya nalo igwababa lifike liyibeke la okuboshwe khona ingane zalo bese kuyaqaqeka ngalesikhathi kuqaqeka seliyakwazi igwababa ukukhululeka nezingane zalo okuyinto ke leyo eyenzakalayo uma igwababa libona ukuthi liboshelwe abantwana bayo liyifuna lento liyilana thina ke njengabelaphi bendabuko noma mina njengomnguni ake ngababali bonke abantu ngoba khona abangayazi lento okusemnyama okusagcwele inkungu la sithi lento iyasebenza kakhulu uma abantu kuthiwa bobamba ibank kudala kwakubona le ndoda imemnyango manje kuvuleke ibank ingene kubona le ndoda imemnyango manje kuvuleke indawo efihle imali ingene into ethile njalo naleyo eyayisetshenzwa ngalempande kodwa thina ngokuchwepheshe boprofessor nokunjula nje nenjulwazi kuthathwa lempande yenziwe ibe yinto ozothi umuntu wesifazane ngavala mina ukuze ngabe ngisakhona ukuthola abantwana sengishadile abantwana ngisabatholi ngoba ngavala senikwa lempande ngishona khona yofika iqaqe leyanto ngalo ukuthi azohlinzwa kwadokotela yofika iqaqe sidadewethu kababa iqaqe leyanto uyothi yahamba endlini encane mhlawumbe uchitha amanzi entweni yakhe ethile ebone ngento nje silapha usingano oluncane ekhombisayo ukuthi isiphumile lento uyabathola abantwana omunye umuntu ke wavalwa nje mhlawumbe omunye umuntu kwakhona izinto ezenzeka kuyena esinyeni akasakwazi ukubamba uyayithola lento omunye uvaliwe yena siqu sakhe nje indoda ivaliwe ukuthi ingathola abantwana iboshelwe okwasemndenini iboshelwe ngokwamalumbo kodwa le nduku iyakwazi ukuthi ishaye bese kuyavuleka zivuleka izinto lo muntu othi ingwababana owenza ukuthi umuntu osehamba iminyaka ethi akuyitholi ingane sengihamba iminyaka ethi impela sekuthiwa ngeke ngiphinde uyakwazi ukusizakala abantu abangadlali abantu abalaphayo bebakhohlisa le nduku ayisebenzi kumuntu ongenaso isibeletho uma wakhishwa isibeletho ungalokothi ucabanga ukuthi le nduku izokusiza kodwa le nduku iyakusiza makuthiwa una inkinga noma ngabe yipi uyasizakala ayikusizi uma kuthiwa awusenaso isibeletho nokuthi ayona umvusa nkunzi ozothi umuntu ayingeyifuna khona uzovusa isiza umuntu ohlulekayo ukufika lapha ekuthenini kungene ingane ilokho engizokhuluma ngakho namhlanje ingwababane inyoni emnyama abantu ke abayazi imfihlo ngegwababa ukuthi igwababa linemfihlo enkulu eliyenzayo ngelilanga suke sikhulume ngalo uqobo kodwa namhlanje sikhuluma ngaleli khubalo elilandwa yigwababa elenza ukuthi umuntu usutwa wavala lo muntu ngekaphinde atete kodwa leli gwabana liyakwazi ukwenza ukuthi ke kuvuleke ngalempande yalo Nkosi yanidinga Nkosi yanithanda ningakhohlwa ukuhlala nobaba uMnguni mawuqala ukubona le video subscribe ungalenzi iphutha ngoba zikhona ezinye izinto engiyiphethe ezingakusiza zishintshe impilo yakho okungenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka amen.